Ya dah. Tuh nurak aing. Di kamari sore ngara gaji. Hihi. Mah. Pacong tuh. Ikuti. Sial tuh nolongan aing kemari. Paneng. Sia kamari be aing teu ditolongan ku sia. Asal jadi naik. Sia aja Pak. Maaf atuh Pak Haji. Maaf. Sia aing kuat nepi ka magrib. Hadena aya kotok menuh kotok mah. Didinya aing nepi ka isuk deui. Sial. Maaf. Geus besok malingan uang aing sia. Mei. Eta si Irfan tah, kan dikejar ojek. Emang Ipan habis ngapain sih? Ambil dikejar-kejar gitu? Iya, ini kan lewat bukan tiba-tiba langsung diudah. Yang satu buka bajunya kan gerak itu. Geraknya udah buka. Bener ya? Aduh, Tadi. Siapa nyawan sih? Siapa di dalam? Celananya buka. Woi, Irfan lagi ngapain tuh? Hai, lagi di blast noy. Waduh, gawat nih. Kalau ilmunya saya yang pakai, mungkin saya yang di blast nih sama mereka. Waduh, ngapain tuh Irfan? Udahlah. Nanti saya malah ikut dosa lagi ikut-ikutan. aduh, goblok. Aduh, Andi rejeng. Aduh, aing tekut atuh. Mana ya? Renceng jasa deh. Bajunya ya, kesanggup. Aduh, barangnya teh. Sial budak, kalau minjak jasa sok malingan buah aing ge. Aing mah rido di palingan, tapi aing keur susah mah. Pakcik. Kenapa Pakcik ngedumel aja? Naon ku naon, gara-gara sia. Loh, kok gara-gara saya sih? Emang saya salah apa? Salah apa? Saya disirep nyampe ke pohon itu. Nah, kemarin Pak Haji main pukul-pukul aja, makanya jangan dikit-dikit mukul. Oh, Pak Haji tuh kudu Enggak cicingkun. jangan begitu. Aing kesusahan. Sige nyaho, si sok malingan buah aing, tapi aing keur susah mah tolongan atuh. Syukurnya nggak pernah makan buah. Malah disirep aing. Ya udah, Pak Haji maunya apaan? Tah yang aing. Tuh kan, Ya. biasaan. Kemarin yang sini, sekarang yang sini. Aduh, maaf ya Pak Haji. Celbok. Macam-macam sama saya. Syukurin. Makanya jangan macam-macam sama dukun. Kun, gerak sirep deh ya sembuh kena ya. Awas ya, jangan mukul-mukul lagi. Oh, Yaudah, diem. mal. Oh, makanya jangan di haji tuh. Sial ya, sia kun. Tuh, mulai lagi. Mau disirap lagi. Aing darikeun monyet Tuh, goblok. dirubah lagi jadi ngekmot. Ya ada sia, mentang-mentang boga kekuatan. Bisa seenakna bae sia. Geus lah aing ka kebon. Makanya Pak Haji juga jangan macam-macam saya. Yaudah sono pergi. Dasar Haji daglok. Oh sial, aing nyentat teu jadi. Aing bisa ribut bayu, bisa sariun dan aing ka aing. Bego, Bangsat budak. Sia di tangan kita datang nendang. Justru eta aing keur belajar silat aing ambil seriunan ka aing. Ya, sikat deui. Ya saya ulin lah. Oh, kita tuh jadi nyentat tuh. Aduh, aing main lalu sama budak. Dah. Kesanggupan. Ketik-ketiknya enakeun. Aing misalnya gitu aing. Oh, tuh lah. Nyapan. Kemana? Kerlu lompatan ya.
Ih, sianya kemarin nipu aing. Iya, eta makanya orang dik minta maaf. Maafkan kami nya. Nya. Iya Mas Selin. Bang Selin. Daglok. Ya. Oh, gitunya. Atuh tenan naon. Tapi lain kali jangan begitu ya. Oke. Kan Katen Batman. men. Yang geus tuh ku aing dimaafkeun. Geus aing ka dieu lah. Kadeh. Ya. Orang bisa ieu ngadeketkeun si jeung Irfan. Dek Bang. Sayang kan deketin Irfan. Bohong. Murah ieu tatona. Bener kami mahal lah. Teh kumaha pato teh Ipan. Ipan dong. Ipan naon bae nya mah. Nyeun jelema. Budiak. Bisa hiji doang sih. Jado. Cacing ya. Bisa kabeh awak. Yo, ya awas yo. Yang geus atuh sok buruan. Aing rek ngadikeutkeun aing jeung Irfan mah. Ai. Ulah deket eta, pan eta mah aya buluan oh. Buluan naon sih? Tuh kan teu meunang. Bae. Ente tenang be, ke orang mah aya bae carana, kana bisa deket. Gampang itu mah masalah leutik kalau. Hayang Bang. Hayang atuh. Tapi aya meureun saeutik mah. Aya meureun. Da ieu ye. Aya meureun. Duit. Menang sih paling saeutik lah di deket bulu mah. Oh. Ayo sia lebok. Main itu bae deket bulu nah tok meureun. Kumaha daek ta? Embung makajon sih, halo. Aduh. Ayo ojek deui nya. Aing di mana bae aya teh jelema. Mun kapanggihna bisa ka magriban di bae aing. Cara kamari. Nya. Mantap pagi. Jangan gitu. Heueuh tuh heueuh daek. Yuh, all in. Bare duit sih yuk. Woi, itu mah. Bare duit. Bocah kok. Ya jualan yang mah 2.000 lo. 2.000 doang. Tapi lo bading lo 2.000 na. Tato paling 40. Sedang lah. Nonnya. Yang geus tuh nya, aing teh heula. Awas ya, lamun teu aing deket jeung Irfan. Galar. Menang tato dengkul sapi dong teman. Naon sih kata tadi. Udah saya lah, orang lumayan geus menang jang jajan. Gua apa menang duit belo? Padahal mah urang nyawa dikit dulu. Barego lo. Kisah itu. Barego karena cinta. Parah jasa. Ampun Jeg. Ampun lo diganggu aing. Ampun Jeg. Baji. Jeg, Baji ganggu aing saja. Ih, anglin ojek. Ya, jeli ya. Bohong sia bohong. Dasi kieu. Bohong sia, ha? Bohong sia bohong. Ya, cekel ya tuh, ada dasian tuh. Ojek make dasi. Sasia. Anyo OKB. OKB. Merek obat pa naon? Naon OKB? Buset, orang kaya tuh kajol penampilanna. San leuwih kaya ti aing di dia. Wah, teu percaya aing. Si jelema kaya. Di dieu mah aing nya nu paling kaya. Oh, jadi saya teu percaya Pak Haji. Kieu ya. Tah. Tah, loba jasa. Tah jeung sia kabeh, jeung tas-tasna. Aing nu kos kieu mah loba keneh. Bawa. Buset. Leungit ti mah harga diri aing. Eleh kayana. Saya duit di kieu-kieu. Cokotan koy ah. Gas segera cokotan, ulah kebel-kebel nyelekeuna. Bisulan deh mata sia. Songong amat. Saya tuh bocah satu jelema duitnya nya. Tuh kasaingan aing. Ya sudah di pikiran Pak Haji. Gering deh nyeludit sakoper. Ya, datang lewat di bae. Songong benar. Sang kaya bebas ya. Sial, songong. Lebih siapa aja.
Nyesek sih ya. Aduh, lagian nongki sembarangan. Ayo, Mei, kemana Mei? Ulah naik ragak Mei. Ragak Mei, ulah naik Mei. Mei, ulah naik Mei, ragak Mei. Ih, naikkan. Mei, ulah naik Mei. Ih, Mei, naikkan ih, Mei. Mei, turun Mei. Ih, Mei turun Mei. Ragak ih, turun tuh Mei. Mei, ulah nangtung Mei. Ih, Mei. Turun Mei. Turun Mei. Mei. Ulah galak Mei. Ih, ulah galak Mei. Mei, turun Mei, ragak Mei. Mei. Galak Mei, galak. Jangan itu sih. Sia naik. Ih, Mei galak. Hancur lah. Aduh. Bentar kita datang sih. Aduh, mana tanahnya aduh. Bagaimana? Sia. Kemana? Harap tuh. Awas. Ih, semua amat. Lebak sih, lebak. Lebak ya, makanan setengah menjak. Aduh. Sial sih Boncel. Ih, persen nyebutin boncel. Mampus ya tak. Makanan setengah menjak. Biasanya Mei. Letik enak. Orang biasa ini Mei. Selin. Marana. Biasa aing teu ieu geus lesna jeung Ipan. Ih, pan aing teu diajakan sih. Atuh sia kemana bawa? Ih, atuh sia teh nyamper aing. Ah, siap pengen bari samper. Aing ge usaha. Ah, para jasa siap mah. Terus ayeuna sia rek kamarana. Atuh kemana bae aing mah? Kunaon emang? Aing ngilu. Katuh ngilu aing. Sorangan baik siga jelema eudeg. Geus atuh hayu. Kemana Mei? Ka ditu. Kebon bela. Ayo kemana Bella? Ulin lah. Awas ya gitu-gitu deh. Awas. Mantap kayaknya. Saya udah pingsan. Kau sudah natur orang lah. Tolongan. Bener. Dia natur orang. Tolongan. Tolongan. Kumaha dia? Waduh. Tahu ieu kan. Wait. Ayo nyaho ini. Ayo orang bawa. Ayo tuh, ayo. Sangat berat ya sedih. Kadeh. Ayo. Kunaon na. Lihat dari nyata. Yan. Ada tayo warung. Nyokotan ang mayo di sa'yo. Sila ba? Magiging can sadar. Ayo. Wah, ini resep tato nih. Ayo. Mali bang. Ayo naon dak? Orang yang rinso, tarigu, bias, jeung es pentin. Jeung ieu urang yang pempes. Urang tato ora hiji. Kira. Loba amat sih belanjanya. Aing jadi liar. Udah. Tunggu sebentar. Gara. Eta. Mana lagi? Itu nusia. Tarigu hiji mang jeung 6 lag. Kabeneran. Bias, pempes tadi. Oh, bener, kebeneran mah Bener, aing pempes. keur dagang uduk. Nyot kerupuk bae. Ini Uangnya mana? Nu mayarna itu tuh. yang mana? Itu tuh. Itu nuker hees. Oh, yaudah. Bos urangnya. Totalnya 150. Oh, iya. Bener ya? Dibayar. Awas kalau nggak bayar. Tenang. Eta geunan naonnya? Eta ge pas dolen sih. Ayo pas selesai tambah kos. Ayo. Tiketnya. Atur nuhun ya. Besok kemarin ada. Tawaran. Wih, siang garajan, Bung. Hayang atuh jajan mah. Jajan sing lama. Bos aing. Oh, beneran? Bener. Ayo tuh jajan. Sing lama. Mana? Sok yang mah ulah tarasi. Ulah tarasi aku. Gantian. Tarasi. Asep, Bang. Ini mau Semen. dan apa? Satu-satu. Semen pakuan atuh. Bang, semen paku. 11 kasar. Woi, sieun bangun imam beureun. Oh, mau bangun rumah. Ini sama pasir ngambil sendiri. Di sempak Di ayo. gudang. Sempak. Ada.
Nanti di situ ambil sendiri. Ya. Saya mah kaya. Kaya. Ukuran berapa? XL. Kegedean XL satu. Udah. Makasih ya. Iya. Oh, kayak pasol. Nuhunnya. Nih, Adek. Dak, penanya di dia. Ih, gudang. Bos. Bos donatur. Kunaon emang tadi? Penting Ayo, aing tadi ditampol iya, budak leutik. Lu nyeri jasa ya irung. Iya dicabak. Aduh, sasita budak leutik nu sakieu ye. Cok leutik. Irfan bener. Irfan eta mah. Irfan sa Irfan. Eta anu kamari jeung urang teh ya, Bos. Di bangku. Anu kamari teh, Bos. Mesti ngeusi. Terus kumaha ye aing geus digebugan kieu. Aduh, das aing merusak kieu. Gampang eta mah, Bos. Oh, geus tenang. Aya urang. Oh, aya urang. Tapi urang ieu, Bos. Aya syaratna ieu. Jeung meuli BR-na ujang lawannya na. Minta danana 2 juta. Emang bahannya beak, bahan tato. Jangan bacokannya na. Aduh, oh 2 juta. Ayo 2 juta mah ya. 2,5 juta be-nya. 2,5 juta. 5 juta bae lah. Bumbung lah. 2 juta. Enggak sih ya. Ya. Wah, mantep lah. Cakal ku sia lah. Istirahat ngobrol aja jeung iya ya. Pang pijitan atuh ya, pang pijitan. Siap. Pijitan. Aduh. Nyari jasa awak. Ngerti lah ketek kan atuh. Hah? Ngerti lah ketek. Wih, pas tuh. Yang songong tadi. Wah. Wih, duit ah. Ulah kasasela bae atuh. Iya, udah, Bos. Aduh. Terus. Aduh. Duit coba. Tuh, duit coba. Suka tuh suku ya. Aduh. Gasnya, Bos. Terus. Gas, Bos. Weh, duitnya Allah. Allah. Ih, ayo aja. Waduh. Nyana pas nang dapat ya. Weh, duitnya. Itu tadi. Duit mana? Duit. Waduh. Weh, pikan aja. Pikan. Iya, pikan di sana. Duit. Ayo. Satu, dua. Banyak duit namanya yang penting puas. Lepuk setan. Oh, katuta duit. Asik banget. Duit. Jangan jadi Indonesia. Duit.